ibi bihe twabibayemo amajoro yose, ariko muri iki gihe ukurikije uko bimeze ugakurikiza amatangazo basohoye, basize inyuma abantu barimo abasirikare bambaye imyenda isanzwe y'abasivili ariko bitwaje intwaro, basigaye mu mujyi wa Uvira. Intego yabo ni ugushyira akajagari mu mujyi, gukora ubusabuzi, gutera ubwoba abaturage, cyane cyane abaturage b'abanyamurenge badashaka ko bagendana nabo kuko babasigaje kugira ngo babagirire nabi bajijishe. Mu bihe nk'ibi rero kuba akajagari karabaye byagizwemo uruhare n'aba ba M23 basigaye. Icya kabiri, ngomba kugaragaza ko hari amakuru avuga ko basubiye mu nkengero z'umujyi wa Uvira, aho mu misozi iri hejuru. By'umwihariko bivugwa ko basubiye Ikigogo, Ikatongo ndetse no muri Mukongoro ya mbere n'iya kabiri, ahantu ho ku misozi. Icyo bagamije ni ukukira intwaro zabo bakazerekeza mu mujyi wa Uvira kugira ngo babashe kubusubiramo igihe icyo ari cyo cyose babishatse. Icya gatatu, ni ngombwa gutangaza ko hari amakuru make y'ubutasi agaragaza ko hari igikorwa cy'iperereza kiri kugeragezwa. Barashaka gukomeza imirwano. Ubu ni ubutumwa bwa Profeseri Jean-Jacques Perusi, uyu ni guverineri wa leta wa Kivu y'Amajyepfo. Aho rero kuri ubu ibintu bizabaye bibi cyane muri Uvira, aragaragaza ndetse agahakana ko M23 itigeze iva muri Uvira, ndetse mwumvisha ibyo yavuze mu rurimi rw'igifaransa, nagerageje kubigenekereza mu Kinyarwanda. Guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri ubu rero iracyashidikanya ku matangazo menshi yasohowe na M23 avuga ko ivuye mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nkuko umuvugizi wayo Patrick Muyaya nawe ibi yabitangaje, yavuze ko izo ari ingamba nshya zo gutangaza amakuru atariyo agamije kuyobya ibitekerezo by'umuryango mpuzamahanga wari wasabye ko inyeshyamba za M23 ziva muri aka gace hakurikijwe ibitekerezo bya mbere byafashwe mbere y'uko amasezerano ya Washington yemezwa. Ubwo yasubizaga ikibazo cy'umunyamakuru mu kiganiro cyabaye kuwa gatandatu ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere 2026 Kinshasa, ari kumwe na mugenzi wo mu muryango ushinzwe imibereho myiza y'abaturage n'ibikorwa by'ubutabazi, Patrick Muyaya yavuze ko aza Mayeri y'umwanzi kandi ko yibaza akamaro ko kuva muri uwo mujyi ku buryo bitazagira icyo bitanga hatabayeho kuva mu mujyi wa Uvira. Ati, nibwira ko nabonye ibaruwa ijyanye n'ibyo, ariko urabizi mbere ya byose ntibagombaga kuba bari muri Uvira, niho hantu hatangirira. Nyuma y'ibyo tuzi uburyo, tuzi Mayeri n'akahe kamaro ko kuva muri Uvira muri sosiyete nta guhaguruka, kandi uyu munsi kugira ngo bashyigikire itangazamakuru ribogamye bagiye kongera kugerageza nk'uko byari bimeze mu ntangiriro, gukora filimi yo kwigana n'abantu batoranyijwe kugira ngo base naho bavuye muri Uvira. Birumvikana ko batagombaga kuba bahari nk'uko nabivuze mu ntangiriro, kandi kuri twe ibyo bavuga byose mu by'ukuri ntacyo bimaze, kuko tuzi Mayeri yo gutangaza amakuru atariyo, tuzi impamvu y'ibyo bavuga. Ibi ni ibyatangajwe na Patrick Muyaya. Ni mu gihe rero avuga ku nkuru y'u Rwanda yibanda ku birego byo gushyigikira FDLR. Patrick Muyaya yagaragaje ko nta FDLR iri muri Uvira, yizera ko amatangazo yayo kwa AFC ari ingamba zigamije kwica abanyamurenge kugira ngo bibe bishyira ikosa kuri guverinoma ya Kongo. Yagira ati, turabibutsa ko nta FDLR iri muri Uvira. Niba dukeneye kongera gusuzuma bimwe mu bibazo bijyanye no kuvayo kw'ingabo bizongeye, kandi kubera ko inkuru yari ikeneye impamvu, twabonye intumwa y'u Rwanda mu nama y'umutekano avuga ku muryango w'abanyamurenge inshuro 9 mu ijambo. Kubw'ibyo uku kugerageza cyangwa se iyi gahunda nshya ni uburyo bwo kwirengagiza ibitekerezo by'umuryango mpuzamahanga maze kuvuga neza kuri iki kibazo. Cyane cyane guverinoma ya Amerika yavuze ko bagomba kuva muri Uvira, kandi kuri twe bagomba kuva mu bice byose biza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri iyi mikino y'ibanga bazi uburyo bakoresha
nta kubuza abazasiga abakozi binjiye mu mujyi, kandi abakozi bashobora guhabwa inshingano zo kumenya abaturage bacu bagize uyu muryango. Gukora ibyo se n'umwana bazi gukora, guhana amakuru ndetse n'ibindi bitandukanye. Ku rundi ruhande Patrick Muyaya yagaragaje ko leta ikomeje kuba maso kandi ikamagana ibikorwa by'ubusahuzi biherutse gukorwa n'ihuriro ry'ingabo za AFC. Yagize ati, rero turi maso cyane, mwumvisha ibyo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Eve Bazaiba yavuze mbere y'uko abantu bashaka gutaha kandi bagomba gutaha kuko hari abana bakeneye kujya ku ishuri, ariko hamwe n'ibi aya matangazo y'ibinyoma mu by'ukuri arimo guhisha ukuri kwahishwe ejo. Ndatekereza mwese mwumvishe raporo yatanzwe na minisitiri w'itumanaho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, aho ndetse kaburimbo igenewe ibikorwa remezo irimo gusahurwa. Bavuga amagambo make, hari abahoze mu by'ukuri ari abajura. Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma, akaba rero yarababaye cyane. Nk'uko rero minisitiri w'itumanaho bitangaza, Patrick Muyaya yatangaje agira ati, uku niko ibikorwa by'u Rwanda bimeze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntabwo ari iby'ibirombe gusa, mwabonye ko Goma, Bukavu na Uvira aho bajya hose batabiba urupfu n'ubusambo gusa, ahubwo banafata imodoka n'ibikoresho bakabyambuka bakabijyana hakurya. Uko byagenda kose, nkuko twabibabwiye, dufite uruhande rwa gisirikare, uruhande rwa diplomasi, kandi kirenze byose uruhande rw'amategeko. Ndizera ko nyuma y'inzira zose z'amahoro hazabaho igihe tuzava muri ibi, ariko hazaba n'igihe ubutabera bugomba gukurikizwa. Ni ibyatangajwe na Patrick Muyaya. Ibi rero akaba ari kubitangaza mu gihe nakubwira ko muri Uvira ibintu byamaze kuba bibi cyane, abazarendo bari gusahura, ariko leta ikavuga ko ari M23 iri kubikora. Reka twumve ko infoma uko zitubwira. Ibintu byahindutse ndetse nyuma yaho 23 ifata umwanzuro ukomeye wo kuba wakuramo point strategique ikomeye cyane, birasa nkaho noneho gufata ibice biri buyorohere bitewe n'uburyo bukomeye cyane bw'urugamba bakoreye muri biriya bice bya Poeveho. Nakubwira yuko bino bice ariyo nzira ya Sagara ntari hafi kuba bagera Baraka, wenda kubatahazi hano Minembwe Mukoko va Baraka uhagiye kugenda n'ibirometero 35 byonyine gusa magingaya. Operasiyo ziri gukorwa gute? Zatangijwe nande? Byatangire Bwana Safari? Nyuma yuko n'ubundi bavumbuye umugambi ukomeye w'aba PPF, aho bari boherejwe mu ma operasiyo agiye atandukanye. Urumva yuko muri ibi bice kuri uno munsi bari biyongoje kuba baza kugaba ibitero ndetse banongera imbaraga mu bice bigiye bitandukanye nk'aha za Kabera. Ntabwo ari muri metero 15 ujya Baraka, niho aba basirikare bari bagiye kururwa nyine kugira ngo bahungabanye M23 ku rwego rwo hejuru, kuko nakubwira ko M23 yasaga nkaho iri tuje kubera yuko yari imaze gufata imisozi myiza yo gucunga umutekano w'abaturage, n'ubundi bimwe mu ntsinzi ikomeye yabo bitewe n'icyo bari bagambiriye. Birasa nkaho noneho bavumbuye umugambi w'uko nta gahunda yo guhagarika imirwano, M23 tukaba yatangiye amaoperasiyo akomeye bitewe n'uburyo bwiza bukomeye cyane bwo kuba bakwerekeza imbaraga noneho bakayikuraho kugira ngo bafunge ubwirinzi bwose buturuka muri biriya bice by'Ikaheni. Nakubwira yuko magingo nyuma yuko bavumbuye gahunda ikomeye y'ingabo za Tanzania, ndetse babona n'ibintu byahindutse hakurya Burundi, ubona ko biyesitaye ku gice cy'Uburundi, biyesitaye ubona yuko hari ikintu gitutumba, ndetse nkaba nakubwira yuko drone zose zagejejwe imbaraga. Urabona ko M23 ishaka kureba buryo ki yakwinjira imbaraga kugira ngo ibe yakuraho ubu buryo bashaka gukoresha bwo kuba bakoresha izi drone z'ubwiyahuzi bazanye muri uno mujyi wa Baraka. Nakubwira ko
hari drone nyinshi zo mu bwoko bwa kamikaze. Nkubwire yuko izi drone ziramutse zirekuwe zose zikagera mu bice bigiye bitandukanye zakwangiza bikomeye ino side Kivu, bitewe ko zino drone n'iz'ubwiyahuzi kandi ni nyinshi. Rero bikaba byatumye n'ubundi iyi M23 yavanze urugamba n'ubundi iturutse muri bya bice byayo isa nkaho yafashe yubatse ibirindiro bikomeye, ndetse kubera yuko uyu munsi habayeho uburyo bwa FARDC bohereje drone y'ubutasi yitwa infrarouge, bakaza kuyirasaho ndetse n'ikoranabuhanga rya M23 rigasa nkaho ita access ya GPS, bigasa nkaho n'ubundi M23 isa nkaho imenya ahantu yagiye ituruka ikoresheje tekinoloji yayo, aho n'ubundi iyo drone nyine ya infrarouge FARDC yohereje y'ubutasi kugira ngo ineke neza icunge neza aho M23 ibikorwa byayo muri ya misozi aho biri gukorerwa, bakaza kwitura hasi noneho bagakuramo GPRS bakayishyira n'ubundi bakayihindura nyine bakayohereza, kuko ngari uburyo bw'ikoranabuhanga bakora kugira ngo barebe icyo yari igamije ndetse n'aho ibiturutse. Baza gusanga n'ubundi iri guturuka mu gihugu cy'u Burundi, ubona ko basaga nkaho binjiriwe. Niyo mpamvu ubona bahindura umuvuno ndetse ku rwego rwo hejuru muri zone ya Fizi n'ibicika muri no bice n'ubundi byasima ku misozi myiza ya Mitambwe ndetse na Pemba, aho ari inzira ikomeye cyane iyo muri ino misozi. Aho nakubwira yuko M23 irasa nkaho n'ubundi yamaze gufata gahunda ikomeye cyane, kuko urabona kano gace n'ubundi ka Makobola nako ni ingenzi kuri bo, aho bahise bahuza connection. Nakubwira yuko ari ibitero byinshi byajyaga bituruka, kuko kuva mu Minembwe Bukoko umanuka uhita witura Makobola harimo ibirometero 120. Urumva rero kuba Makobola yose iri mu biganza bya M23 biri gukomeza gucunganwa n'ikoranabuhanga ryafashwe aho ku ikubitiro izi drone. Nakubwira ku bikoresho baherutse koherezwa, izi drone nibwo zari zitangiye gukora z'ubutasi, ziba zizi ibice zikamenya ahantu situwasiyo iri kubera. Izi drone zaje kuvumburwa na M23 mu ibanga rikomeye, ndetse ubona yuko byahindutse cyane, ubona yuko isaha ku isaha intambara ahubwo iri bugere no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Aho magingo ariko imirwano n'ubundi irasa nkaho ishaka guca muri bino bice n'ubundi byahangaha za Pemba, ariko nkakubwira yuko M23 yafashe umwanzuro wo kubanza kumanura kuri no route, nyuma yaho n'ubundi ifashe ino groupement ya Rwindi. Nakubwira ko ino groupement ya Rwindi mu duce nyine twa Burundi na Gafunda, nyuma yaho ifata. Nakubwira yuko utu duce n'ubundi ari kuri route imanuka yerekeza za Karemi, ariko hakaba na route isa nkaho ifatana ica hano mu Minembwe yerekeza n'ubundi Ibaraka. Wumva ko bashaka kuba bamanuka gake gakeya bakaba bagera za Bibogobogo, bagakubita ingabo nyinshi ziri Bibogobogo, ariyo operation wana batangiye gukora, kuko n'ubundi izi ngabo za TPDF zari izerekeje n'ubundi gutanga imisada muri iriya misozi ya Puezero, kugira ngo barebe uburyo ki bakwisubiza ziriya point strategique. Ariko magingo yabona yuko n'ubundi bahinduye umuvuno, bagiye guca muri biriya bice byose, bari guca kuri konte ya Tanganyika Baraka, n'iyi route ya nuza nyine ya Minembwe Mukoko va Baraka, kuko ni ibirometero bike cyane biraza kuborohera ku rwego rwo hejuru, ndetse ubona yuko binabahangayikishije
bitewe n'uko abaturage bamwe bo muri bino bice bya Baraka bakomeje kugenda bahamagaza M23 kuza nabo kubasaba. Nibyo bwana Safari, mu yandi makuru dufite hano imbere yacu nuko abaturage bakamanyora ntibumva impamvu ingabo z'Urundi zabasutseho ibisasu. Reka nabyo tubirebe ubwo turagaruka tujyana n'ahandi tubwira uko bihagaze ndetse n'uko bimeze. Yego. Abaturage bo muri centre ya Kamanyora mu ntara Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bifuza ko ingabo z'Urundi zibasobanurira impamvu zabasutseho ibisasu mu ntango z'ukwezi kwa 12 2025. Ubuyobozi bw'isantre igenzurwa n'iburo AFC rirwanya ubutegetsi bwa leta ya Kongo bavuga ko kuva ku itariki ya 2 kugeza ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 2025 ingabo z'u Burundi zayirashemo ibisasu birenga 150 bikica abaturage 8 bigakomeretsa abandi 55. Umuturage ukiri Kamanyura yatangaje ko kimwe mu bisasu byaturutse mu Burundi kisha abantu 3 bo mu muryango we n'umwana w'umukode wakodeshaga mu nzu. Umwana we nawe arakomereka bikaze. Ati igisasu cyaguye hano kiraturika kica muramukazi wanjye n'abana be 2 n'umwana umwe mu bakodeshaga hano. Uwanjye yarakomeretse ukuguru twabajyanye mu bitaro, ariko abana 2 bari bamaze gupfa. Nyina yapfuye ubwo twahageraga. Biragaragara ko igisasu kisha abana cyaguye mu nzu yabo gicukura umwobo munini cyane. Abapfuye bari bicaye muri iyi nzu yangiritse bikomeye muri uwo muriro. Bamwe rero mu baturage ba Kamanyora barahunze berekeza mu mujyi wa Bukavu no mu bindi bice bigenzurwa na AFC M23. Abandi bajya mu Rwanda, ariko hari n'abagerageje guhungira mu Burundi ariko basubizwa inyuma. Umunyekongo ucumbikiwe mu nkambi y'agateganyo ya Nyarushishi mu Rwanda mu murenge wa Nkungu yagize ati Abarundi baratwirukanye baravuga bati ni mugende ntitubashaka hano. Nubwo twari twarahungiye mu kwezi kwa 2 twafashe icyemezo cyo kujya kwambuka umugezi wa Rusizi tunyuze mu bihuru dufite intego yo kugera ku mupaka w'u Rwanda. Yakomeje agira ati ubwo twahageraga twemerewe kwinjira, ku bw'amahirwe nageze ku mupaka mpasanga abana banjye 4. Umuyobozi wa Kamanyora Hassan Shaban yatangaje ko umunsi umwe leta y'u Burundi izasobanurira abatuye muri iyi centre impamvu ingabo zayo zabarashe ibisasu kandi batarabarwanyaga. Ati ibisasu byaguye hano biturutse mu Burundi, umunsi umwe bazadusobanurira impamvu bashatse kwica abahungu n'abakobwa ba Kamanyora. Centre ya Kamanyora yafashwe na AFC mu kwezi kwa 2 muri 2025 nyuma ya Bukavu. Ifite ubuso bwa kilometero kare 7 bikaba rituwe n'abaturage barenga 100,000 nkuko bigaragara kandi bivugwa. Bwana Safari rero nuko bihagaze. Komeza tujyane ku zindi axi turebe mbere yuko turi buze kureba ibijyanye n'impunzi z'abanyekongo zigumuye zigerageza gutaha. Nibyo kandi bikomeje kuba bibi cyane, naho nakubwira ko n'ubundi no mu duce twa Warungu hacyumvikana urusaku rw'amasasu. Bamwe batangiye kuvuga ko M23 ishaka kuba itavuye muri uno mujyi, abandi ati yagiye. Ariko uburyo umujyi wa Uvira utuje umeze neza amaginga ya biratanga icyizere cy'uko M23 ishobora kuba iri kuwucungira hafi aho. Nicyo kintu nakubwira amaginga ya nyuma yaho n'ubundi bamaze kubona ko baramutse bagiye kure n'ubundi ntabwo byaza koroka. Nakubwira yuko amaginga ya hari gukorwa operasiyo aho havumbuwe intwaro karundura zigendanye n'intasi karundura za FARDC, aho bakoresheje bamwe mu bakobwa b'ibizungerezi byiza cyane ku rwego rwo hejuru. N'ubundi basa nkaho ari bamwe mu mpunzi n'ubundi zasegeshwe n'iri huriro rya FARDC, aho bafashemo abakobwa abo mu bwoko n'ubundi bw'abasirikare bari kurwana nabo. Urumva ko ibya gisirikare ndetse n'iby'imirwanire biba bikomeye, aho nakubwira yuko uyu mugambi bafashe ndetse n'iki gikorwa bakoze
ubona ko gikomeye cyane, aho bavuga ko hano mu mujyi wa Uvira harimo intasi z'abakobwa zaje kuba zahitana bamwe mu bayobozi cyangwa bamwe mu basirikare bakomeye ba 23. Wumve ko abo bakobwa babateze ari rene wabo. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane, wumva ko bikaze ku rwego rwo hejuru. Iyo operation ziri gukorwa bari mu mujyi ndani Uvira. Urumva ko nyine ruriya rupfu rwa Wiringoma mu minsi yashize rwari rugiye kubera hano za warungu. Urumva ko wenda ibyo bizungerezi ari byo bishobora kuba byari byatanze ahantu yari aherereye. Urumva rero ni ikibazo gikomeye cyane. Ubu magingaya hari gukora ubwenge, hari gukora ubutasi cyane, kuko magingaya mu bice 23 ziherereyemo urwikango ni rwose, aho bafite ubwoba budasubirwaho, ndetse no mu bice byose bitari byagiramo 23 naho ubwikango ni rwose. Nakubwira yuko ubu rugamba rusa naho ruri gutegurwa bundi bushya, ndetse rusa naho noneho ruri butange icyizere cyangwa ruri buhitane abatari bake bitewe n'uburyo ki bafite uburyo bw'ikoranabuhanga ndetse n'uburyo bw'abamaneko ku rwego rwo hejuru. Yego Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego namwe reka turashimire namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imwe Rudende, bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaha, turabashimiye cyane wowe dukurikiye bwa mbere, ushonde sabone. Hasta la vista.